Najprej so nam pripeljali tourega, avanturista, potem je sledil tiguan, za katerega so rekli, da je to mali toureg, ampak v bistvu je bil bliže enoprostorskemu toranu kot pa pravemu terenskemu vozilu. In na koncu je ta avto res postal pravi družinski avtomobil, še posebej v verziji All Space s 7 sedeži. No, naslednji na vrsti je bil T-cross, šminkerski, nastopaški, kupejevski avtomobil, SUV za tiste, ki so želeli več stila. In zdaj je na vrsti Volkswagen T-cross, najmanjši SUV v Volkswagenovi paleti. In zanimivo je, kako lahko skozi rast Volkswagenovih SUV-jev vidimo, kako se je spreminjalo ponudba avtomobilov nasploh na trgu. Volkswagen T-cross je namreč novi polo. No, pa brez panike, prosim. Polo seveda ostaja v ponudbi, a s provokacijo želimo poudariti, da T-cross, za razliko od večjih Wolfsburških SUV-jev, nima nikakršnih terenskih ambicij. Gre izključno za mali mestni avtomobil, kakršen je polo. Avta tudi vozita na isti platformi in si delita večino tehnike. Na mestu je torej vprašanje, why do you need the T-cross? The customer is demanding for it. So, and this we see by the segment as it is doubling over the next 10 years. And this is our answer. The T-cross is our answer to the customer demands and needs. And the production of the polo will not go down? No. Are you sure? Yes. A zakaj je torej novinec za skoraj 3000 dražji od pola? No, zato, ker vsakdanja mestna opravila opravlja bolje. Ponuja udobnejše vstopanje in sedenje, tako spredaj kot zadaj, v končni fazi tudi višja oddaljenost od tal nekaj šteje. Najbolj bistvena pa je prostorska prilagodljivost. One of the highlights is practicality. Yes. Can you impress me? Yeah, sure. Let's put a surfboard in the T-cross. Let's do it. First, let us prepare the T-cross. We take out the parcel shelf. This is, by the way, specially designed to perfectly fit under the second level of the trunk. You see? Okay. And then we flip over the backrest of the back seat. And now it's prepared for the surfboard. Okay, that's right. Perfect. Okay, this is special days. What about the normal days? So in this position, the T-cross has a trunk volume of 385 liters. Moving the back seat forwards in 14 centimeters. Yeah, in this position, the T-cross has 455 liters of trunk volume. And if you don't need it, you can easily flip back. Another nice thing is you can put your smartphone here in this compartment while charging with one of our 2 USB ports. Prostornost ob majhnih zunanjih merah je res da glavni adut, a nikakor ne najpomembnejši. It is practical, safe, cool and intuitive. So let's talk about the coolness. Well, the coolness you can choose out of 12 colors. And this special color is called Makena turquoise, and this color you only can order in the newest T-cross. So you cannot get it in the polo? No, not yet. You can also take these colors in the inside, where we have put the decor and the seat cover and also in the outside rims and the mirrors. Paleta je seveda bogata, toda karakterju avta še posebej ustreza ena različica. Priporočamo 1.0 bencinski motor s 115 konji. Pri tej različici, pri kateri je možno tudi ročni menjalnik, priporočamo avtomatskega, predvsem zaradi praktičnosti, udobja za vse ciljne skupine, še posebej za starejšo. In v končni fazi lahko tudi rečemo, da avtomatski menjalnik postaja tudi v tem razredu standard. Tako je. In ta omenjena priporočena različica v celotno Volkswagenovo paleto uvaja novost. Še eno podrobnost vam se pokazati. To, ročice menjalnika. Takšno bodo postopoma dobili tudi vsi drugi novi Volkswagen.